Sujati celahan yen alih poningado soco kanan kiri de bang saja celang do gitu nyen piorakan beli marap doke ning adi punika ya bulak balik wenan po kalian itu modasar penmadan samo kadi nyujur ani madan kasucian kageningan ke pagehang pikayon itu betul sida molihin kasidan kecelangan ani madan penyingat kanadi de do patut bulak balik kenadi sujatine namo galan subuh dasar pikayunang dedak suci ning maletan ke kananing sepurantan ke kananing rumah kat ning sarwa malerogene nila kar ngardinin celak nila kar ngardinin galang tuh kitunya nadi lamun bisa subuh hadi bisa ngingetin dur metu sangkanen tiling tuh ani pini utama pesan sida ngardinen galang sida ngardinen kasidian kayun nadi sipati ragane jati wen ada sifat patut to sipaten medasar ben sipatan angge sarira laksana to ani nganuten jati ani nganuten kedarmaning utama to pina kesifat siku neto adi subhana pada ditu onyen yen raosan beli mekejang tuh subuado ditu di dasar sifat angge sarira nadi lamun bisa manunggalan
kadi bisa ni madan nyikiang utawi nungilang anilakar sambatang blini Buana Agung Buana Alit ngilangan ni dado ni satwayang beli ni madan buanal agung jagat buanalet angus harida to nyidang bani dewa nyikutan to nyidang bani dewa nyudok hangadi Hule ditu Watu waras Sanang tinggal dito kasinahan si desamlah warasani lakar kato dia to ketanya nadi nyidang nyikutan nyidang nunggelan bono agung kelawaning sarira buana let bisa kadituras mangkin mengadaptasikan sama alam gitu satwa yang beli